lama emahungu ya SABC Twi kusuka eStudio 12 Auckland Park eJoni. The campaign we are launching today encourages every eligible voter to register and vote on 4 November. IEC simeka pfhumba ra swa vuhlanganisi tanihiloko commission yi lulamisela nhlawulo wa timasipala hi Hukuri. Of the 300 individuals that are on that list, we only found 10 of them being legal in the country. Xihahampfhuka xa le Ghana lexi nga rhumeriwa laha tikweni hi mfumo wa Ghana xi kongoma eka rikwavo na varikwavo. Kasi ka mitlangu President alala na Bafana lava kongomaka US, Canada, Mexico 2026. Baka hina nkarhi nakambe lama mahungu ya Xitsonga ka SABC 2 na le ka channel ya mahungu ya SABC le haye hi vuhaxi bya DTT. Riperini. Commission ya nhlawulo IEC yi lava ku ringeta ku fikela vaakatiko hinkwavo lava lulameleke ku vota eka nhlawulo lowu taka wa timasipala. Pfhumba ra swa vuhlanganisi ra IEC leri nga simekiwa namuntlha ri kongomisiwe ngopfu eka vantshwa. Vaakatiko va ta votela vakhanselara vantshwa eka timasipala to hambanahambana hi siku ra vumune ra n'hweti ya Hukuri. Pfhumba leri ra Get Up, Show Up, Vote ri ta hangalasiwa eka vuhaxi bya manguva lama ya vantshwa ya ti-podcast. Switichi swo vhotela swi ta pfula hinkwaswo emalini ya vhiki ya Mugqivela na Sonto swa ti-20 na ti-21 n'hweti leyi taka ya Khotavuxika eka ntirho wo sungula wo tsarisa vaakatiko ku ya vota. IEC yi ri ku tsarisa ku vota swa koteka na le ka online. The campaign we are launching today encourages every eligible voter to register and vote on 4 November, because it is no exaggeration that democratic vitality of our country is dependent on each voter marking a ballot on 4 November. Just under 24,000 registration stations across 4,488 wards will open over 2 days to enable citizens to register, to verify personal details, and to ensure correct registrations. Preparations are well advanced, with the Department of Home Affairs ensuring that its offices will open countrywide to facilitate citizens' applications for identity documents, which are a prerequisite for registration. Kasi mtirhikulori Tsitsi Baloyi a ri kwale eMidrand eka ntirho wa IEC. Khensa ku sirhela nkarhi ha mi amukela la Galaga Convention Center eMidrand. Laha namuntlha IEC a yi simeka pfhumba ra rona ra nhlawulo wa mfumo miganga kumbe wa timasipala wa 2026 lowu nga ta va kona hi siku ra vumune hi n'hweti ya Hukuri rona lembe leriwani. Namuntlha CEO kumbe nhloko ya IEC namuntlha Simon Mabulo wo hlamusela swo tala laha va nga kombisa leswaku ku ni ti-podcast na ti-app laha vaaki va nga kumaka vuxokoxoko byo tala lebyi byi fambelanaka na nhlawulo wa nan'waka. Loko hi languta 508 wa mavandla tipolitiki lama ya nga ta tsarisela ku nghenela nhlawulo wa lembe leriwani hi nhlayo ya le henhla swinene ya tipolitiki leti nga kona. Kambe ku twa swo tala hi leswaku tiphati letiwani ti ta tirhisa ku yini, hi na muhleri wa mahungu hi tlhelo ra tipolitiki dokodela Levindo hi vona va nga hi hlamuselaka hi vuenti. Dokodela minjhani? Hi pfukile minjhani mwaxi? Hi pfukile. Namuntlha Simon Mabulo u tivise leswaku ku ni 508 wa mavandla tipolitiki lama nga ti tsarisela nhlawulo wa nan'waka wa mfumo miganga. Swi kombisa ku ri democracy ya hina ya kula, mara loko swi languta hi rivoko rin'wanyana swi na ti-disadvantages tin'wanyana swa ku ri loko hi vulavula hi wadi ntsena, loko u tele ti-political parties swi ta vula ku ri ku ta va na vanhu vo hambanahambana kumbe nkarhi wun'wanyana va ku tala
swi ta endla ku ri decision making na yona yi nga vi easy, mara sweswi munhu a nga swi langutaku kumbe a pfumela na vanhu ku ri ku nga ku vanhu van'wanyana va lava ku tirhisa leswi swa ti-elections ku ri va swi kota ku endla mali. Hi voni leswaku ku na ti-independent candidate kumbe vayimela ku langwa lava nga tiyimela lava nga nghena nhlawulo, kambe loko va hlawuriwa hi vaaki ku va va ya va va yimela eka timasipala u kuma leswaku va hava matimba tanihileswi va nga weleke eka ti-political party. U nga hi hlamusela swona? Vumbiwa ra hina ra pfumela ku ri ku va na ti-independent kumbe va ta votiwa va nghena, mara swi vulavula ku ri futhi it's not easy ku ri vanhu lava va va na influence kumbe loko va vulavula swilo leswi va swi lavaka swi kota ku humelela, hikuva political parties na tona ti ta va ti na vanhu vo tala, leswi ta endla ku ri voice ya vanhu lava yi nga twali kahle, mara yi ta ku yini vumbiwa ra hina ra pfumela ku ri swi famba hi ndlela yona leyiwani. Na khensa nkarhi wa n'wina mina Mr. Ndlovu. Ni ya khensa. Ngoveni tanihileswi ni nga mi byela swin'wana leswaku nhloko ya IEC namuntlha va tlhela va hlamusela leswaku 62 wa mavandla tipolotiki hi mavandla lamantshwa lama nga ta nghenela nhlawulo wa lembe leriwani, kasi ku na mavandla man'wana na wona ma nga ha direjisteriwa kumbe ma nga ha susiwa eka nxaxamelo wa mavandla lama nga ta ya yimela ku votiwa tanihileswi va nga landzelelanga swipimelo swin'wana leswi nga kona. Ni khensile i ri tirhisa tintambu eka Studio 12. Khensile Mtirhikulori Tsitsipa loyi a ta ka hina kusuka eka ntirho wa IEC. Masipala wa Joni wu ri koletiwa kwalomu ka 4.5 billion wa tirhandi ya gezi hi vaaki na mabindzu va dorobankulu. Masipala wu le ka pfhumba ro koleka mali leyi koletiwaka hi ku famba hi muako na muako leyi kolotaka ku katsa ni tihostel. Va ri ku va gezi ri nga hakeriwi swi nga ha endla ku mphakelo wa gezi u nga ha koteki eka mundzuku. Mabindzu man'wana edorobankulu a ma na gezi, leswi ta endzhaku ko timeriwa hikuva va kweleta dorobankulu. Vatirhi va masipala wa Joni va rhangele pfhumba ro va ku hakeriwa mali leyi kweletiwaka ya mphakelo wa mati ni gezi. Khampani ya gezi ya masipala City Power yi ri ku va makhasitamende va nga hakeli swi kavanyeta vukorhokeri ni ku lunghisiwa ka switirhisiwa. The impact is huge because it means the service that we render, it is not going to be, I would say, part of it is not to unable for us to generate it in the future. For an example, when you generate electricity, there's a lot of components that comes into that. City Power yi ri yi kweletiwa kwalomu ka mabiliyoni mune wa tirhandi hi van'wamabindzu ni vaaki, naswona vo tala va tirhisa gezi swi nga ri nawini. Va kombela lava kweletaka ku hakela handle ka swona gezi ri ta timiwa. We encourage them that they need to come forward, because if they don't come forward, unfortunately we are going to switch them off. Masipala wa Joni u ri ku sindzisa vanhu ku hakela vukorhokeri swi kongome eka ku va dorobankulu ri va na ntshamiseko. The mayor was clear from the onset, beginning of the term of office, that financial sustainability and financial resilience of the city is paramount in terms of the functioning of the city. Anything else will border on anarchy and lawlessness if people don't pay for their services. Dorobankulu ri tsundzuxe lava tlhelaka va tivuyisela gezi leswaku va ta langutana ni voko ra nawu. Loko swa titano masipala wa Ekurhuleni evuxeni bya Joni wu le ka pfhumba ro tiyisa leswaku vabindzu ra swiphaza va landzelela nawu. Pfhumba ri rhangeriwe hi meyara Nkosindiphile Qhakaza. Namuntlha pfhumba ri le Vosloorus laha bindzu ra swiphaza swin'wana ri endliwaka kusuka eka miako leyi nga akiwa swi nga ri nawini. Kambe masipala wu ri pfhumba leri a ri fambelani helo na ku kombisa ku vilela hi vaaki mayelana na swiphaza swa vahlapfa. Pfhumba ri languteka rihanyu, vuhlayiseki na milawu ya masipala eka swiphaza leswi endlaka bindzu etindhawini leti ku tshamaka vanhu. Qhakaza u ri pfhumba ri ve kona hikwalaho ka timhangu ta mafu ya vana lava nga lova endzhaku ko dya swakudya leswi nga hundzeriwa kumbe swi nga na chefu leswi nga xaviwa eswiphazeni. Maphorisa va kambele maphepha ya mabindzu na laha swakudya swi vekiwaka kona, maphepha ya vahlampfa na muako wa bindzu, no tlhela va nyika mapapila ya swileriso eka lava nga kumeka va tlula milawu ya masipala.
If you are trading, you must make sure that where you are correctly zoned. You must be zoned for business, and all your structures they must have an approved business plans. Loko va ri karhi va endla swikambelo, meyara u ye eCash and Carry eVosloorus laha maphorisa va nga vumbunula bindzu leri fambisaka hi muhlampfa loyi a nga laha tikweni hikwalaho ko chavela vuhlayiseki eka rikwavo. Hi le tlhelo muako wa yena a wu pasisiwangi hi masipala. Masipala wu ri vinyi va muako lava hlulekaka ku landzelela milawu va langutene na nxupulo, ku pfariwa kumbe ku mbindzumuxiwa ka muako. Vaaki va na matitwelo yo hambana. Van'wani va seketela ku tiyisiwa ka milawu ehenhleni ka mabindzu lawa ya nga landzeleliki milawu, kasi van'wani va kombeta nkoka wa swiphaza swa vahlampfa ekurhuleni. African economy will improve because the illegal migrants they are not contributing to our economy. People won't question the white people that still have a lot of the economic power in South Africa, but then they'll target someone at a store buying something even though they didn't find anything that was expired. Hofisi ya vumeri bya mfumo wa Ghana laha Afrika-Dzonga yi ri van'wana va vaakatiko va karhi kwavo va tsekele ku muka hikwalaho ka ku kombisa ku vilela ehenhla ka vahlampfa lava nga riki nawini laha tikweni. Mfumo wa Ghana u rhumele xihahampfhuka ku ta rhwala va ri kwavo va muka kaya mahala. Namuntlha kwalomu ka 300 wa vona va khandziye xihahampfhuka va tlhela ka rikwavo eGhana. Va tlhela eka rikwavo kambe xihahampfhuka lexi nga rhumeriwa ku ta va teka a xi nga talanga. Xihahampfhuka xi khandziyisa 300 wa vanhu naswona namuntlha xi fambe na 296. They say we should go home and face our country. And I believe that home is home, although it's not so homely. So it's better for me to go and help build our country. Ndzawulo ya hofisi ya timhaka ta xikaya va nghenelerile ku ta kambela maphepha ya lava nga tilangela ku tlhela eka rikwavo hi voxe. We have found is that of the 300 individuals that are on that list, we only found 10 of them being legal in the country. The rest of them are all illegal without documents or actually not complying, have been overstayed. But there are some sort of sanctions that needs to be taken, and the Department of Home Affairs will indeed make sure that those are implemented. Tiko ra Ghana riri ra heta yisa emahlweni no mukisa lava tsakela ku tlhela eka rikwavo. We are expected to repatriate between 800 to 1,000, but the numbers keep increasing. There was no criteria. The criteria is that our people feel unsafe, our people feel not welcome, our people feel that their economic activities have come to a standstill. So what do they want? They want to go back to Ghana, and the government of Ghana has given them the opportunity to come home and be reintegrated into the Ghanaian society. Ghana ya yima hi lero ku va va teka vaakatiko va vona a swi nge onhi vuxaka bya vona mfumo wa Afrika-Dzonga. Vaaki va le kusuhi na ntlangu wa Kruger le gedeni ya Pafori va ha chuhile loko hi vuya mavhengeleni. Tshama na yena. Ma langute mahungu ya SABC kasi ku tlhela languta hungu leri nga rhanga Get Up, Show Up, Vote i pfhumba ra swa vuhlanganisi ra IEC leri nga simekiwa namuntlha Gallagher State Midrand eJoni. Hi pfhumba leri IEC lava ku ringeta ku fikela vaakatiko hinkwavo lava lulameleke ku vota ku endla tano va vota ka nhlawulo masipala hi 4 Hukuri. IEC kombele ngopfungopfu vantshwa ku ya tsarisa va ta kota ku vota va votela mundzuku bya vona. Hofisi ya Vuchuchisi NPA yi ri n'wankume wa mathekisi le kwa Mhlanga eMpumalanga Joe Ferrari Sibanyoni u tlhela ekhoto hi vuntshwa mundzuku. Swihehlo ehenhla ka yena na vahlakulobye swi vuyisiwile nakambe. Leswi ta endzhaku ka loko khoto le kwa Gafontein ekwa Mhlanga yi suse nandzu wa vona eka nxaxamelo wa khoto endzhaku ka loko muchuchisi a nga fikangi ekhoto. NPA va tlhela va mangala majistarata Thulethu Thonjeni loyi a fambisa nandzu lowu ro sungula eka huvo ya vamajistarata. NPA va ri maendlela majistarata luya ya kanakanisa. The matter will now be appearing before court. You'll remember that when last week it was struck off the roll, there were no issues that related to the merits of the case. Therefore, in this case, the merits of the case will then come into play. But for now, it is just a matter of
re-enrolling it and making sure that it is back and then it goes through the systems of the court. And we are doing 4 things at the moment as the NPA. You remember when the matter was on that on the 18th, we then said we're suspending the prosecutor, we are doing internal investigation, which is happening. And then the second step was to protect the prosecutor from being arrested because we felt that what was done was not done properly. We did leave to appeal. And then the third one, Magistrates Commission had to be informed, or a formal charge was laid against the magistrate for what we believe is misconduct. And then lastly, today, tomorrow there will be the re-enrollment of the matter. Therefore, all of these 4 processes are happening at the same time. Yeah, no, the things that happened were things that have never happened before. Therefore, that is why investigating all of these things is very important to us so that we get to the bottom of it. This is a matter that is really unprecedented, and the way it was handled was unprecedented. That is why we are taking all of this. And we are going to make sure going forward that nothing of this nature happen again, and we will have to deal with that tomorrow and going forward in all the other cases. Because this case is very important, because one of the priorities is to deal with organized crime, and we believe that the justice has to be seen to be done. Vaaka va muganga akelana na ntanga wa Kruger hi le gedeni ya Phafore va chovile no chava hi ku dlawa ka vapfhumba vambirhi endhawini liya vhiki leri nga hela. Vatekani vambirhi lava nga vadyuhari Ernest na Diana Mare vo huma eWestern Cape va tekeriwe movha wa vona wa xibebe va tlhela va dlawa. Mintsumbu ya vona yi kumeke phapamarile enambyeni wa Livubu lowu nga kaya ra tingwenya endzeni ka ntanga wa Kruger. Salfila Mbulaheni wo huma emugangeni wa ka Masisi i n'waximawusa loyi a xavisaka swakudya egondzweni ra R525 u ri tikhasimende takwe to tala i vapfhumba lava endzelaka ntanga wa Kruger hi gede ya Phafore. Mbulaheni u ri u hlamele ngopfu hi ta ku dlawa ka vatekani hi ndlela ya tihanyi. U ri u chavela no swi nga hlonga tikhasimende takwe. Ri pfa zwi songo ri fara zwavhuḓi sa vharengisi ngori zwo tou ralo zwi amba uri mafhungo o tou rala khou phaḓalala na shango ḽoṱhe. Mbilu dzavho riṋe dzi pfa vhuṱungu uri zwi amba uri vhathu vha no khou ḓo ri dalela vha nga si tsha ḓa kha vhuponi hanga ngeno vha tshi khou ṱangana na zwithu zwo ngo sa hezwi. Van'wani va varhangeri va vaaki va ri tindhawu ta le kusuhi na ntanga wa Kruger ti tale hi timhangu ta ku tlhakisiwa ka timovha, kambe va ri ku dlawa ka vanhu a swi tolovelekanga. Milandu yo tshiwa dzigoloi kha vhupo ha vhoriṋe yo ḓalesa, mara heyo yo tou ri u wane ho dzhiwa goloi a tu fhedza u vhulaiwa na vhathu a zwi ngo ri fara zwavhuḓi. Swilo swa Limpopo Community Policing Forum va ri va karhi ku tirha ku ni maphorisa ku tisa vuhlayiseki bya vapfhumba egedeni ya Phafore na le tindhawini ta le kusuhi. Musi ndi tshi shuma kha CPF ndi pfa uri a zwi ngo ri fara zwavhuḓi kha sia ḽa vhadzulapo na community hoṱhe hune ra shuma hone nga u angaredza police station dzoṱhe dza fhasi fhano Vhembe ri pfa zwi songo ri fara zwavhuḓi. Kasi hi le tlhelo maphorisa ya Limpopo va ri vulavisisi bya karhi ku tsala mihandzu. Mhangu leyi ya ku dlayiwa ka vanhu lavambirhi va Matorian a Kruger National Park hi le ku yi langutiseni swinene. Mhangu leyiwani kumbe case leyiwani yi tekiwile yi tisiwa exifundzenikulu xa hina laha vafokisi va Ntokoto va nge le ku yi langutisiseni a pfumela leswaku hi nkarhi lowu nga hetiki mbilu hi ta kota ku va hi khoma vaehleketeli. Vafambisi va mintanga ya tiko SANParks va ri va karhi ku veka tihlo eka migingiriko leyi humelelaka ku antswisa vuhlayiseki bya vaaki. Mali la kaya randi yi tile loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara R16.34, pound R21.97, euro i R19.04, kasi pula tiko akala na Botswana i R1.15. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $4,447 a ounce, platinum i $1,921 a ounce, kasi nxavo wa Olympus i $95.82 mphongolo. President Cyril Ramaphosa u talela na xipano xa Bafana Bafana lava kongomaka eka World Cup USA, Canada, Mexico 2026. Ntirho wu le ndlwini ya vuendzi bya president ePitori. Ekusunguleni Bafana Bafana a va rhurheriwe hi Standard Bank eRosebank eJoni, laha bangi yi nga tivisa vuseketeri bya swa timali eka xipano lexi yaka ka World Cup no yisa mahlweni loko xi ta va xi wile.
kasi holobye bya mitlangu Gayton Mackenzie na mudzaberi wa xipano wa rixaka va kona eka ntirho lowu. Kona eka ntirho lowu mudzaberi Hugo Bruce u ta tivisa xipano xa yena xa 26 wa vatlangi. Bruce u ta boheka ku tsema 6 wa vatlangi ka xipano xo sungula xa 32 wa vatlangi. Ku fana na hi 2010 laha Afrika-Dzonga, xipano xa Mexico xi ombana na Bafana Bafana hi siku leri fanaka ra 11 Khotavuxika entsindza Mexico City ku pfula ximfumo mphikizano wa USA Canada Mexico 2026. Kasi ndlela leyi mahungu lama mkhomeleni ka siku ra namuntlha endzhaku ka mavhengele mutirhikulori tiakeni Mkhalani u hi khomele xiviko xa maxelo. Vito ra mina i Musa Mabunda. Riperini. riperile a langutisile leswaku maxelo ya tshamise ku yini madyambu ya namuntlha loko hi langutisa kwala xifundzenikulu xa Limpopo kona ku languteliwe mapapa lama nga ta va ma ri kona kasi loko langutisa kwala Eastern Cape kasi na kwala Western Cape nakona ku languteliwe mapapa kasi kwala Western Cape kona ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi kha famba ka 30 wa ti-degrees kasi loko hi langutisa na kona mundzuku nakona ku ta va ku languteliwe maxelo la nga ta va ku ri na maxelo yo saseka ka tindhawu to tala ta tiko kasi loko hi langutisa kwala Eastern Cape kona ku languteliwe moya wa titimela lowu nga ta va kha nghenelela kwala exikarhi ka tiko kasi a langutisile leswaku maxelo ya tshamise ku yini kwala xifundzenikulu xa Gauteng kasi kona ku languteliwe maxelo yo kufumela eka tindhawu to tala loko langutisa Pretoria 24 Johannesburg 23 kasi Spring nakona ku ta va kha ku kufumela va ka 23 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Limpopo kona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku hisa eka tindhawu tin'wana ku hisa Musina ku hisa na kwala Thohoyandou kasi loko langutisa kwala Giyani Malamulele Blinkwater Maphata Botsoleni kasi na kwala Kadinga hi nga rivali na kwala aka Homu nakona ku ta va kha ku hisa loko langutisa kwala Pharabura nakona ku ta va kha ku hila Tzaneen nakona ku ta va kha ku hisa kasi loko langutisa kwala dorobeni ra Polokwane nakona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 23 wa 26 wa ti-degrees kasi loko langutisa xifundzenikulu xa Mpumalanga nakona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku hisa kwala Skukuza Mbombela nakona ku ta va kha ku kufumela kasi loko langutisa na kwala eMalahleni nakona ta va kha famba ka 23 wa ti-degrees loko langutisa kwala xifundzenikulu xa KwaZulu Natal nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela la nga ta va kha ku kufumela Richards Bay kasi dorobeni ra Durban nakona ku ta va kha ku kufumela famba ka 26 wa ti-degrees a langutisile leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini kwala xifundzenikulu xa Eastern Cape kasi kona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku titimela ka tindhawu tin'wana Mthatha 23 kasi loko langutisa kwala dorobeni ra Gqeberha nakona ku ta va kha ku kufumela famba ka 22 wa ti-degrees loko langutisa kwala Western Cape nakona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku titimela eka tindhawu tin'wana George 20 kasi Mossel Bay 21 loko langutisa kwala dorobeni ra Cape Town kasi kona ku ta va kha ku titimela yi famba ka 18 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Northern Cape kasi kona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku kufumela kasi kha ku titimela ka tindhawu tin'wana Springbok 21 Upington 28 kasi loko langutisa Kuruman kona yi ta va kha famba ka 23 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Free State kasi kona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku titimela eka tindhawu tin'wana Welcome 23 kasi dorobeni ra Bloemfontein kona yi ta va kha famba ka 23 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Northwest kasi kona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku kufumela kwala Rustenburg kasi loko langutisa na kwala Mahikeng nakona ku ta va kha ku kufumela famba ka 23 kasi Tusker nakona ku ta va kha ku kufumela famba ka 25 wa ti-degrees kasi yalawa ku ri maxelo na mina ntombi ya ka Mkhalani riperile.